tun trumpu te thusawi zet chu avano puive Mizoram mun sang mun hlu kan neite khwalzin te himlu rui thei tura ma an lak to na asoi te hi ngai thlang le riat avanuam em winter festival nei tura rampon atangin milar tak mun thum velai atangin an cha lu don bok soidu lovin pute tean December ne som pakhat sang ni le som ni panga ninga nia press conference a athusoi bengwa thlang zet mai chu I han ngai thla ho te angu in zawain chu bai ule media lama kan thopui te when I hian kabula hian PR lal rodingi tourism kan director le OSD to chief minister thua kan panhei hianin tourism lama kan malak na te kan ma chop thren khatte le tun maya kan nei tur ni som le panga thang tran tur winter festival chungchang sei turin thian te tha te press lam te kan in ko khomania Mizoram me pui ne na hian puan tur hi kan nei ve nualin kan thria winter festival kan thlen ma hian in nakin Asia kin kan sem tho cheunga kan han soidu ngal mai kan han ne chu hei tourism hianin project rang hi kan khoi me ka thlen chu alo thleng le mai tur te nia a poisa zonga han soi hianin a thanem thamang reng hle maya noi sing thum sang li zakwa som kwa point pakwa pahni ania ti zong hen ti taila vaibel che zathum somli le pakwa point pakwa pakhat hi ani sarkar nuwa kan project khoi mek le khoi tur sanction kan nei to te nia atoi zong in kan soyenga naban hoi tanga kan funding mu construction of PCC road to Bong farm to promote farm tourism in sai rangdin thar hi noise ni somkwa le paruk point pakwa ania construction of PM ektamol at Aizol country akulaya chon pui venga sa skin noi tangin nuai zong in soila nuai sing khat sang ni zasari ania hi lungphum to na tho than me kania pathumna chuan heritage and cultural center at champai veng sang Mizoram so this is sun 2.0 atanga ministry of tourism atanga kan mu ania ti chuan hi nuai sang thum zathum somri le pasari point patni pangamanania hi na tho tran the ani trap to boka tin eco resort experience at Keilung le champai ama miang boka so this darshan 2.0 hoi kan mu thawania amount hi nuai sangthum le zariat somriat le panga point pali panga ania hi na tho than turati fel ani chho to bok ti chuan development of basic amenities at Wangchia country a Wangchia khilaya mun enge ni chin chi tlang de mai historical de mai kan neya kilai mun a khian riana le a parking le amun ma tha pho omlowa prasad noya kan dila heta hian nuai zanga somli le pasari point pathum pahni kan hu boka na chan to ani tin nesits noya hianin donor noya ni chu kan thria thiam dan turin development of village based ecotourism at Khamrang village hetan hian nuai za sari le somriat kan hu boka construction of conference center at Thingsul thia Wemerama Mizoram conference center lian bertura kha Ministry of Tourism atang hian nuai zakwa somkwa katipal sangkwa zakwa somsari le pakhat kan huboka 99.71 CR ani chu acrore available che zong chuan tin Vantong View aerial roadway and its associated infrastructure at Tenzol and Buangpui saski nuaya hian nuai sangthum zali somriat abel khomin abel khomin vaibel nuai lir angin kan soinge nuai som singthum sangli zakwa somkwa point pakwa patni vaibel cheza thum somli le pakwa point pakwa pakhatani hengte hi gan han soidu chana chu a infrastructure zong he chuanin pathian zara te kan sarkar ho tu te zara tele min puitu le du saktu te zara hianin infrastructure hi thanem tak kan nei thardona amount zong pon a thanem le maya amai ro chu tourism promotion kan ti tak don chuan a infrastructure a hian kan in hat thelowa kan ram moina kan nei sa hi mi te hna pholan kan doa chu kan au pui du lai tak hian nia Mizoram kan nei sa kan luite kan tlang te kan ram moina te tin mizo te na kan pian pui mi khwal chon le mi khwal kan lo thlen thiam dan kan hospitality ate hi
ramdang khriata pholan kan du a chung te chuanin khualzin hi a hip le tura kan ngaya infrastructure thanem tak nei maila het mi pialama kan event tele an to du chan tura an local du chan tur thil kan siam thiam hi keini chuanin tourism hip tura kan be sei ania chu chuanin a hip mek bokin kan thria kan lom hle ani tin kan thria thau angin re lo lu ma point tourist hi nikuma khanin an pung na sa hlea mundanga kan soi to kan soi non to lowanga tuna hianin re lo lu no kan statistics hi rel kalmanga rel kal tanga lo lu thawa hi a chin chian ai kan department ani chi lo kan han la khom ti ra mai ro chu a reliable talk lawang ti kan lawa wangin press meet ma chon kan puang du chi lawa ILP manual ringot hi online tel mi lawin September le October a khan sang kwa velan piswa kani November khal nei taila December nen online ni om ta box se engzan nge ti hi rinain mi hi athane mani ke ain interest of gang press meet ten tun na ya aizola hotel pa ngai deu chu an sold out vek ti ania chu tiang khop chuanin khualzin hi an thanem to chuwang chuan kan kalzel na tura hen engwangin an lo kalang engen ron tiang eng huna hian ngen lo kalang ti kan thriat du an thre du thina kal du chan kan thre du nen mane hian ti chuan kan ngai dana chuan calendar mumal tourist calendar mumal kan ne ngai kan ti a chu ni som le pangazan hian kan tlang zardo na winter festival honna nakhuma heng te ti kan tum ti ani chu ti rwal chuan kan soi to thowa han thupe mo nakina puan thut kha ngai chuang lowa arem chang ang te kan soi do na tun thuma hianin kan hanin ko khom chan lian tak chu winter festival kan nei tur hi ania ni som le panga kan tran do na kan winter festival hi ni som ni thleng ani photanga lamwala chon ni som ni le pathuma ani le do na chu no vehicle zone kan tia khan ani do na ni winter festival kalphung chu kan thria ga soi non to lawanga amai ro chu kumdang ala om ngai lo kan ti thar chu Christmas theme in kan kalpui do na tun thum winter festival hi Christmas theme kalpui tur ania ti chuan Christmas theme kan kalpui ba ka hianin a chei moina le thil nang po Christmas viawanga ni som ni le pathuma hianin Christmas parade costume parade ka kan nei do na chan maria train kan trananga ti chuan kan phei zelanga no vehicle zone alo ni do na lammuala kan lutanga Christmas carol ka kan nei don zui don ani zai thiam tenen kan du ber chu Mizoram hi nimina khan transform Mizoram vision 2047 a khan ka soya Mizoram hi Christmas tourist hotana and Christmas destination a chantir hi kan du achu kan tum do na kumina enge ni lian thamlo te in bul kan trana na kuma island zualin akum le island le zualin chutia ti chu kan tum do na kumina big hian ni som ni le pathuma hian Christmas costume parade kan nei do na da chon adu piang mizo zong lo tel turin kan som chewa a Christmas lam hoi in thuam na tenen tin heta hianin nge ni kan ti kha kan aming kan thengil do na fancy dress ni lo de khang nge ni kha kan ti kha cosplay mi lo re thiamula cosplay kan ti thin winter festival a khan pa ti thin kha om loin ta hian cosplayer ho po anon tel do na in ti siak na ani don bo kani cosplay in ti siak na kha a tel khar vek do na ni ni som ni le pathuma hian no pangte puitling te Peter putar thlengin lo tel turing kan du chaw ti chuan Christmas le chevela in ti hlim na enge ni thiang hlim tak nen Christmas limom tak man the hi kan duwa chumi ta na kan in buat sai na a ko ran program lam ti boy si lawa ti kan tumani ti chuan dun tuma hianin pon lam tang point winter festival a hian mi som kan neya ni som le pari ta perform tur hian DJ Evani Mumbai tangin a local dona tin ni som le pakua big hian Guwahati tangin kan thriangan nas an local dona tin Shillong atangin tun haya thalai talom deuh mai Rebel and Kim the beloved tika Shillong atangin an local dona ke ni ai chuanin thalai nan hreto zo kanga tin ni som hnia hian Bangalore atangin zehen an local don boka heng te hi tun thum kan winter festival a pon lama tanga kan som te an nia tin hei ba ka hianin tun thuma hian bilingual trilingual te pon ni deuh chu achang chun Hindi te po puana
ang chon English te po han puan zau zau hi kan nei do na kan winter festival hi ke mani tan mai ni lo e mundang atanga Mizoram tlo tu tourist kan ti ho te ta na hun nuam takani theina turin an riat thiam zonga thu puan te po nei chho zau zau zel kan tum do na ni kha winter festival big chu ni ani som panga tanga ni som ni la muala ni som ni pathum no vehicle zona chan mari train kan chananga la muala bok kan zowang adot le chu sakol mui tuai sunset program kan tia ni som thum le pakhata e December ni som thum le pakhata ni do na chon nu hera dar khathi kan tin zon dewa kan chananga zai thiam la tak tak te an zaianga kan tumber chu December ni som thum le pakhat nitla kum khata nitlan hun hung ber he sakor mui tuai tlang atang kan thlir liamang ku lama mamit lam hoin moye me mai khovel huwa po tlang moi le nuam kan ne reng aizol dai loka chuta tang chona hu hoin hun nuam tak mangila aizol le a chevel thala en pung kho manga thate kan lang kan han the daranga nakuma chon India ram hundanga tangin Mizorama kum hlui tha nitla en turin kal don an Christmas a winter festival le an Christmas te kan manganga kum hlui tha nitla en turin kan kal don an ti hi kan be se ya kum le atam zok tuna tanga kum thum kum lia chuan rampon thlenga an hu an riat theina turin khovel hundang poina nuaman ti tur khopa tlang moi aizol dai maya oma chuta chon event lian buat sai kan dua chu a in ti hlimna pialama khan mizo ten mizo mun kan han tlonga nuam kan tilai namdang inan munga an local ve zelanga chu tourism a kan thupui ani tin kan soy angin community based tourism hi van tlang ne na in ne tourism hi kalpui kan tuma wangin si phir khotlang ten en tang rolin kan buat sai do na ni ti chuan Christmas anianga kan han chol de tanga kum atharanga January ni rukle ni saria tlaizong paradise et phuai buang ti program kan nei le do na ni rukle ni saria kum thar roi kan thezo na kan la thok che si lawa hilai tlaizong moina huna phuai buanga e tourism event nei kan tuma ani khatna hi tuna kan ruamandan chuanin ani khatna ni ruka hianin chuna emo tuiwaya honna kan nenga tuiwai luya a chevela khanin hilai tuiwai luya khianin angling mo ngakuai chia e run pui kan buat sayanga ti chuan tlaya phuai bunga kan chhowanga phuai bunga chho kan enga chho hi an lo siamanga akal piang kan dor don ani a hlok na kha khotlang in an nei zelanga roi the a free tiang chi khani don lo ani ti chon atu ka po an manin rongan bolanga ami kholten kan pe zelanga chu community based tourism kan ti chu nia an manin a hlok na hi telvek se kan du tourism department in hlok kan tum lawa Prime Minister Narendra Modi thu soi hi kan kalpui vea the government has no business to do business tikha sarkar hi sumdong tura ni chi alawa chuman chuanin kan tourism kan na tho mang hian mi pui hlok ro se kan tia ani ni na chu adventure hiking adventure tourism khani dona community based elanianga khilai a chevel ram nuam tak te fangin kan han tianga chon tlailama khanin zaya in ti hlimna konsa tangdeu kha zelanga Mizoram zai thiam berber te kan ruai chawanga ti chuan kum ni emo sarkarin kan puya kan ti hnuwa akum thumna kumlina chuan khotlangin an mani funding in an ti ve thei tonga kan tianga kan kalanga chuan khodanga kan pakai zelanga khati khan event kha siam chho zel kan tuma mizo le mizo khan Mizoram hinuam kan ti photanga ya chung thalak te chuan namdanga ruai khomanga heng event tel mi lo po hen an local na sa tu na hian anon soiber engi kan tiang eng thil nge om eng tin nge kan om don ti khani ta ni an kal chan tu rabuat sai zel hi kan tum don ani ten kan policy pakhat chu bana kai hi mang noya hian homestay kan kalpui do na chumi tur chuan malang na akal mek to boka tin hei ba ka hian PM juga noya hian homestay kan kalpui don boka tin CSR funding kal tangin homestay hi kalpui kan tumbok sarkarina at tourist lots sakbel zel rongot lamain homestay mimala mipuin a hlok na dong se ti hi kan du dana ni a ti chuan tourist lot se thil nang kan salo to pang ti na ni lawa amai ro chu kan thupui ber kha ani chi alawa community based tourism kha ani chho zel don ani tin tourism calendar kan soya kha ni som panga a tlailama kan ti dona
trum dang anga festival a hon na tiang pui pui hi kan nei don lem lawa mi pui hi festival an local hianin thu soi ngai thatur tele khatiang chi khana ni lawa e an ning thina zeb lawa chuan cái kan chap char ku te poi function a chhong du lutuk dewa e khatiang lo dewa ti kha tourism chuan kan du azang khai zong in all sam zong in thu kan soi ni pon khatiang program zong kha minute so ma khung ve ka ti fela mi pui nan du kha festival kha enjoy se nuam ti se kan du a chuwang chuan thu soi sei tak ang kha kan ti lo nga mai ro chu kan tourism calendar tlang sar nen hian kan ti chhodon ani kan tlang zar tur te hi lo soing hal vek mai kha athang e thalo ka relawa hei chu e kan press meet te in du chuan in zot chuak theinga kan ti to mai anga khang te kha voina kan han e puan chu ania e tun thuma hian kan ma chhop ti mayang kan la puan ngam si lo asap tron a pipeline a om to infrastructure development tourism a hen china ka soitak e crore za thum somli le pakua ba ka khan thanem tok tak mai hi tu na hianin a min to kan nga ya a hun ma puan ro kan du lo dewa chung te ni phei chuanin kan tourism landscape hi e kan thak chhodo na poimo bera ro chu atira ka soyang khan infrastructure ina min ti dang lam sak ni lo ati belzen ni lo a omsa kan tlang kan lui kan mun ma moi na te ke mani ina khwal chon le mi khwal chunga kan that chua kan hospitality kan nature bedve kan museum bedve te tin adot le a chuan hei aizola chuan silent city kan ti te kan traffic rules ringot te in kan fiber hau lo nangin india ram khopui dang hi a fai lo ve ema wang hen mi khwal te na fai min ti na te heng zong te a ral theya ta chuan kan ngai poi mo chu human resource development le capacity building ania department lama kan ho tu ten thei to pan chua driver mi pui nol puya restaurant le hotel owner engtin nge niang ti akha e chung te chu ani imponi se tourism in ma son don hian kan zawai tran rual anga ya mi pui zong ne na kan tran rual anga ya e boi thla khop mai kan kholai de chu faina nuam an han kala amera chu kan kholai ya bok chuanin ke mani mi le sa ven ngai pol arui lo ngai le khating te kan han ne ya ti khan e ke mani po hi e mason na turi tam takalo ma chunga te chuan mi pui te nen kan tang rual zelanga Mizoram mina industry anei lian thei ber tura tourism department lamina kan ngai chu tourism industry hi ani e khale chen ka sarkar hlo in akal to a hlo in kan lakal ri ani point tu na kan investment te hian nakina chuan kan malama chuan ramtan enge ni income na sataki alak lu kan ringa sarkar ipte alut kher lo ani point kan mi pui te ipte alu tanga chu chu kan lom na ber chu ani tomna tan chuan na sin example kha kan mang duwa na sin kha community based tourism ani an mani in ani lengal community run ani lenghala kha kan lom na ania ti sarkar viau emo ke mani wa intilan sarawati ai chuan tourism promotion atan tourist hip turatan mi tam the ang ber hian mala se athe angin kan puyanga na sina khan abana kaya train cheng nuai som ni in kan puya tin kan department thang atangin ke ma en kol ve tang point cheng nuai som le pan in kan pui boka mundang atangin an thiam angin an lalut ve boka te chuan community malak na sarkar pui bokina han kalta a ta chuan apoisa chevel a economic impact ka overall economic impact an tia vaibel se som pangavel chevel anga yani a mi sang nga chuang champhain mi khwalan nei ni aizol pa poisa te ka champhaya lunglei pa te serchi pa te ka ipte lu chi lo point kan thenop te ipte ya te khana lu ta he ta kongsira chaw lo siam so chiar lo siam te two wheeler taxi driver pa ngai te le nep noi lo zuar te he ke ni hian in tourism department ho chon kan champhai kal ka hola ma khanin kan zo thak tir ve ka ni so me zuar in thal thaiam ti kal konga mi he ta ke fang thangin thing pui dora te kan thal tha kan thal nem mo thing pui dora chome ta po kan thal than tia kan soite lo chu tuna si phira kan ti tur the point si phir dor siam ro kan tia phoi buang kan ti tur po phoi buang dor siamula chome le engilo thlai a khal theangin ne piang daro chu chu keni du thu sa mani nang mani hlok na tur ani kan tia ti chuan
hemi khopan hi kan adopt nuian adanga kan pakai lenga tikhan khodang kan zong zelanga an mani ka chubul kan tran pui to chon an mani in ran thei turin ti pui kan tuma chung te chu kan tourism mathlir hi ania min hriat pui tu le ram mi pui tan hena min puan zar sak turin kan som cheu ani